العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول: لا فضل لعربي على أعجمي ولا أسود ولا على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد، فأيها الأحبة، فائروني بالقلوب والأسماء، فالله سبحانه جل وعلا أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا استعين به أعان، وإذا استغفر به غفر. أسأل سبحانه وتعالى هو الذي جمعني مع حضراتكم في بيت من بيوته أن يجمعنا دائما في هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة على طاعته، وفي الآخرة مع خير خلق الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تذكرة بسيطة وقصيرة بإذن الله. ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ الأسباب التي تعينك على قيام الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات بعد الصلوات المفروضة قيام الليل. إذن فما هي الأسباب التي تعينك على قيام الليل؟ والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل مادحا عباده الذين يحيين الليل ليالي قائلا وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون. وقال أيضا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم قام بالليل حتى تورمت قدماه. أيها الأحبة، أولا من الأسباب معرفة فضل قيام الليل ومنزلة أهله عند الله عز وجل وما لهم من السعادة في الدنيا والآخرة، وأن لهم الجنة، وقد شهد الله لهم بالإيمان الكامل وأنهم لا يستوون هم والذين لا يعلمون، وأن قيام الليل من أسباب دخول الجنة ورفع الدرجات في غرفها الآلية، وأن قيام الليل من صفات عباد الله الصالحين، وأن قيام الليل شرف المؤمن وعزه استغناؤه عن الناس. musibe julbe tedduɓe ɓawo yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata juula e ɓurnaɗo tagi fongo muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko. yewtere annen ko nde ɓuri e raɓɓiɗude ɗo hinde yiilo fii ɓural juulugol jemma naafugol jemma. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki si waktuuji ɗin jowi feƴƴi ala julde ɓurde moƴƴude nde moko ba immoto heɓana Allah darɗe ɗiɗi jemma. ɗum noon ko jogande maka geeƴe salmina haa tuma nde salli joginni assalatu khairum minan nawm. harayno hersinani moko ba wallinɗo qabru yo waalo jemma fof ronka heɓugol darɗe ɗiɗi yeeso Allah subhanahu wa taala. joni noon ko honnum wallitotoma fiya waawu immagol no tawa e muɗum sa andi taw valeur baraji ko woni kon e juulugol jemma. ɗiɗaɓum ɗum kadi andugol place ɓe yimɓe ɓe Allah subhanahu wa taala o manti
ɓe immoteɓe jemma juula no wodani ɓe malore ka aduna ɗo no wodani ɓe kadi malore lakara neɗɗo nafayɗo jemma o malete aduna o maloye kay lakara ko honnu wodani ɓe lakara wa anna lahumul janna ko aljanna wodani ɓe ton ɓe yiyoyta yiite jahannama yo allah waɗu en e maɓɓe allah subahana taala kay seeditanike ɓe wondema ɓeɗo hiɓe jogii imanu timmuɗo kamɓe ɓe fotata e ɓen ɓe nafata jemna wondema no naafugol jemma kadi ko sababu e naatoygol aljanna haysi fof naati aljanna woɓɓe naafata jemma ɓe heɓoya aljanna kono haray place ji maɓɓe ɗin ɗi wonata gooti ɓe fotoytaka nder aljanna wa annahu min sifati ibadillahi salihin sa yi neɗɗo naafo o jemma a yii jiyaɗo allah teddungal julɗo kadi ko immagol jemma naafa ثانيا من أسباب المعينة على قيام الليل معرفة كيد الشيطان الذي لا يقوم الليل الذي لا يحيي الليالي ولا يقوم للفجر ذاك رجل بال الشيطان في أذنه so yi kadi goɗɗo immota ko jemma o juulata subaka kadi e leere wo on ɗon yo andu pellet sheytani haray soofi ka noppi makko ko ɗum haɗi o wawa immade allah kadi imminta kadi fiyo immo juula subaka e leer sina ɓemɓe o yiɗi ɓemɓe allah subahana taala yiɗi yarli o weltoriɓe o kontiɓe ga jiyaɓe makko wa halisa min asbabi almuinati ala qiyami lleyli qasru l'amal wa dhicru lmaut fa innahu bimana qasru l'amal wa dhicru lmauti yadfau ila l'amali wa yuzhibu lkasal no tawa kadi e piiji wallayɗi goɗɗo fi yo waaw immagol jemma ko yo raɓɓin ɗi yela miɗo faala ɗum ɗo oɗo heɓi ɗum ɗo ko be mi heɓa ɗum ɗo neeɓi komi ari e leyɗe mi heɓaari ɗum ɗo ala komi hewtitoya koye nder ɗum on ti waɗata ha mayde nde ngara ƴetta mo no tawa e muɗum kay zicrul maut anditugol pellet ko amayowo heewi e musidɓe meɗen walotoɓe ɗano ronka finude heewi ka selluɗo maayi acci nawnuɗon o gerde e muɗum ɗon ha selluɓen fof yaha ara acca mo ɗon ɗuytu ko wiyete koye yela ko be mi darna ko be mi sooda ko be mi waɗa yeggita rewgol allah subhanahu wa taala goto e meɗen mayata yaha lakara allah landoma ko honnu hanno suudu darne ma ko honno hanno otowal soode ma ko honnu hanno parcelle ji waɗe ma ko honnu hanno magasin ji waɗe ko landitoytoma ton ka qabru ma ton man rabbuk man nabiyuka ma dinuk ma kitabuka ma qiblatuk ko on woni joomi ma ko on woni annabajo ma ko on woni qibla ma ko on woni deftere ma nde ene ko honnu waɗɗa e gurdam maɗa fof ila arɗa yaqulu taala wa ma khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun andide nde ko waddire en hoore o adna ko fiyen wawmo rewgol ko ɗum ɗo woni o landitoyto en ka yawma alqiyama مثلا فعلى كل واحد منا أن يسأل نفسه قائلا مثلا إذا قبضك ملك الموت حاليا وسألك قائلا لك ماذا قدمت لنفسك أو ماذا قدمت لدينك فماذا تجيبه سيتاي جوني مو بيمي يوادي هورمو si malakul mawti on fotti e maɗo joni o nangima ɗo tayle pellete o yiidata o yiltitota koye aduna a yiltota koye ɓeygure ma a yiltota koye programme ji ma asandaji ma fof no heewi masa qaddamta li nafsi masa qaddamta li yawmin taskhas fihi l absar ko ɗum ardinanɗa hoore ma ñande tawta nene ma haajaka e ma baba ma haajaka e ma moodi ma haajaka e ma ɓeygu ma haajaka e ma ɓiɗɗo ma haajaka e ma ene ko honɗum ardinanɗa hoore ma e golle moƴƴe ko darna e ma nden ñande أو قال لك ماذا قدمت لدينك عشت 60 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة ماذا قدمت لهذا الدين ماذا تركت للإسلام والمسلمين في حياتك الدنيا منذ أن عشت 50 سنة أو 60 سنة سيتاي ألاندا ماي دوبي كاباندي جوي أو وريدين دوبي كاباندي جيغو أنكدي كو هوندون أكيودا ko julɓe ɓen nafi torta ko accanɗa ka dina hara fima wolete ila yawmi alqiyama unzuru ila imam al-bukhari rahimahullah wa imam muslim imamu nawawi imamu ahmad rahmatullahi alayhim ajmain qaddamu lilislami walmuslimin ila yawmi an taquma saa ɓe imamu ɓe ɗo ɓe ardinani l'islam ɓe ardinani dina kan ko wowlete fimunum ila yawmi alqiyama mo be men kadi yo landi hoore mum ko honnum ardinɗa ene mi darni suudu konakiri mi darni wondu laɓe mi waɗi kabele
mi waɗi lambanji mi waɗi kipe ko ɗum ɗo innoyta malaikaji on miɗo jori hectare ji 4 ko honnum accuɗa ko julɓe ɓen anditiray ma ko ɓe naftoray ma ñande tawoyɗa joomi ma ɓay pellete o landitoyde nden ñande ko honnum wiyata jawdi ko heɓɗoɗa kon fof hay qur'anare wotere a soodare naɓuɗa ka juulirde jawdi ko heɓɗa kon fof ko parcelle ji sooda jawdi ko heɓuɗa kon fof amara sanqero de sanqero naɓaɗo e juulirde fii ko juulirde darnire hayde wotere a yoɓanari juulirde facture hay e goto hayde wotere a yahari ka juulirde tawɗa tapiji hino tuuni ma gatano lelli tentini wano ka meɗen innuɗa min ka yomi holtinde juulirde e hille wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura pellet goto e meɗen mara joddi ko yoɓoyte toon sina konko ardnanno hoore makko adduniya daru amal bila jaza wal akhira daru jaza'in bila amal aduna ka wonnen ɗo ko galle golle ko alda e joddi amma lakara ko galle joddi ko alda e golle joni noon ko honnum an kadi waɗoyɗa sa jooɗike tun an tun fewno ɗo a miijitike si mayde ƴettilan joni fewdo ɗo min kadi ko honɗum mi innoyta Allah ko honɗum mi waɗi si Allah landitoyke ma ngal landal ɗo أيها الأحبة وكذلك أيضا من الأسباب المعينة على قيام الليل اغتنام الصحة والفراغ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيه كثير من الناس الصحة والفراغ انظروا حالنا حاليا وحال المساجد وحال المسلمين في العالم أجمع ndaren alhaali meɗen on fewno ɗo ka fewndi juulirde ko sappo e jo natata juula hara hiɗen huuli e hoore ɗum ɗon sen ɓeydi goto ma ɓeydi ɗiɗo sihha wal farah kellal ngal e tal libre on arino hari nde faalaɗa wo a juula e juma hande sa juulo e juma ko be windoɗa be ara law be nodda ko on waɗi ɗum ɗon fara kon oɗo lanni jakka yo ɗum ko nema yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam iza marida al abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'maluhu muqiman sahiha amma iza kunta muqiman wa sahihan wala tuhyi layali wala tusalli nawafil wala tadhkuru llah wala taqra'u alquran wala taqra'u wala hadisan wahidan usbu'an aw shahran aw sana famaza qaddamta li nafsik nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki yen profitu fewno ka selluɗa ɗon nawnare no wawi arde hara wawata wadde ko waɗa e ndako yen profitu fewno ka jogiɗen tan ɗon hino aroya ɓittoɗa hara wawata wadde ko falnoɗa wadde kon kono ɓayne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah ko o moƴƴo o inni o jiya ɗon si o nawni ma ɗum o yeehi e setoyagal o voyage ma goɗɗum heɓimo ko an pesatamo e dewe ko waɗayno kon allah windirante baraji ɗin wan o windiranoma noon fewndo selluɗa ma fewndo wonɗa ko a ñiɓuɗo ma fewndo wonɗa hara jogaki occupation hay hunde si tawi noon fewndo ka selluɗa ɗon a waɗata hay e hunde ko honɗum heɓoyta hande kadi ndarengal misal ko portoɓe ƴetti ɗo si goɗɗo yeehi chômage goɗɗo heeɓi chômage o si o golli goɗɗo yeehi pension o si o golli ko sifa ɗum allah kadi ni sa yeehi ha woni mawɗo nayejo ko a nafaynoɗo hoorenoɗo tenen e alkamisa hoore ayyamul bid yeehi noon hande kadi a nawi a towi e duuɓi tawi a wawata allah yoɓama sifa ko yoɓayno ma kon fewndo gollaynoɗa nasalullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqani wa iyyakum بحسن الخاتمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأخيرا لا آخر من الأسباب المعينة على قيام الليل الحرص على النوم مبكرا يقول القائل الحكيم نم مبكرا واستيقظ مبكرا تفوز كنزا باون يتودي o bajjo seniiɗo ɗiɗaɓum no tawa kadi e sababuji ko wallay ma kon fiya waw immagol jemma nafa rewa allah ɗanagol ngol law walagol law hara wona ha hirugol ko ɓeynta kon ha bare ŋuwa waloɗa law fiya wawo immugol law womo walike law o finay law tawti kadi o heɓay kadi ngalu ko woni tono mawnuɗo ko allah subhanahu wa taala ko ɗo wawata immagol jemma ɓeyni wo afdalu salati bada al mafduruda ko qiyamul leyle immagol jemma ko ɓuri moƴƴude e juuluɓɓen kadi fof ko annabi dawud ko ɓuri moƴƴude e horuɓɓen kadi fof ko annabi dawud alhirsu ala nawmi mubakkiran
وسادسا الحرص على آداب النوم. ومن آداب النوم كذلك أن ينام الإنسان المؤمن التقي المحسن على الطهارة لكي يتجنب منك الشيطان. من نام على الطهارة فالشيطان يفر منه طول الليل. no tawa kadi sababuji ko wallata goɗɗo fiyo immo jemma o naafa ɗanogol hara hino wondi e laaɓal salligo ha moƴƴa si waalo hay si tawi a heɓata dari yew salligoɗa ha moƴƴa gosoɗa ha moƴƴa si yaha no walla nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo allah yamirnoɓe yoɓe salligoɓe gosoɓe salligoɓe goso ha ɓe hulani ñiiƴe maɓɓe ɗe wata ñiiƴe maɓɓe ɗen bonu hakke ko tawata gosagol no moƴƴi. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة. وسنانو فيو بساتنا مفتما بين بينينو كلا جولايدو ما كلا salligotoɗo haray ko be o goso joni noon gosoɗa ha moƴƴa salligoɗa waloda e ɗum ɗon seytane ɓaɗotakoma ha tuma nde weeti ɗum ɗon wallete kadi fi honnugo seytane ampesay ma sakkotoma fi wata waw immagol naafa jemma. darɗe ɗiɗi ɗe bani adama heɓi jemma so joni to yama joddiɗe yawmal qiyama o nin say hanno waɗa darɗe nayyi hanno waɗa darɗe jeego hanno waɗa darɗe sappo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam qad ghafara allahu lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar faqad qama al-layl hatta tawarramat qadamahu fama baluna nahnu ayyuha almu'minun. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mara bakkatu hay si ɓe jogi allah yaafikeɓe koɓe ardini e koɓe sakkintini ɓe naafi jemma ha koyɗe maɓɓe ɗen ɓuuti. وقالت له أمنا عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال بلى يا عائشة ولكن أفلا أكون عبدا شكورا. ننا علينا عائشة بين محمد كون سنجرتا هوري ماني الله يافك ما دندانغال بكاتوجي مادي كون سنجرتاني هوري ما درغول نافا ها كويدي بوتا. ننا صلى الله عليه وسلم كون جابي يوم مدن ننا عائشة بين كو دو ونيري jonno fi allah waɗanila ɗum ɗo fof afala akunu abdan shakura ene accatami wona jiyaɗo yettayɗo allah subhanahu wa ta'ala asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min ash-shakirin allah shukran jazila ya rabbal alamin. allahumma aiz al-islam wal muslimin اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ان ترك الله سبحانه وتعالى كلام مرضو ande يلا mo anneden kala nawdo ma nawniraado yo allah selli mo sellinanamo marbe be yo allah on beydambe kala mo jogaaki yo allah on okkorbe sonja e sohlaaji ko woni ka leyde julbe be yo allah on ittu ya rabbal alamin. wa sallallahu wa sallam baraka nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.